Kublai pi baro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san menta ka sengi kilong. Seiso ki jing tre shitom ki samla maulai pelun banyak keren bat ki bor ka PHE. Kershan uba Meril Bon lailak pengka ban penhe ya ka yeng dorbar hamau kangi. Da ka jing kemen la sedang ya ka Bits Open to All Basket Tournament hamadan SHTC maulai. Ban dawa ban wengno ya usim nong tei sing daki khun ki hajar kahima langren. Bat mentai ni apai shiki kubor ki bakam benya. Daka jingyai but din ka seng samla maulai pelun halor ka pang ka bayadei bar ka jing kerdo umdi hakishnong bar kidong ka maulai baro ka we. Menta ki bor bapenya ya ka tenat Public Health Engineering PHE. Lengba u Additional Chief Engineer ula pentip syakinong yalam jang keseng samla daka shiti hakaba ula ong ka PHE menta kan kot tender yaki kam ki bayadei berkajing penbiang umdi yaka maulai baro kawe hakata ka shiti u Additional Chief Engineer ula pentip ru baka PHE kan sedang no ban wenglut yaki pipe ki bala sarang bat kan bujli daki bat thamai. Usamla Samuel Buyam noyalam ka seng samla ulapan pau ka jingkemen halor ka ni ka jingkular jong Additional Chief Engineer ban sedang no yaki kampen biang umdi hasnong maulai barokawe hakini ki benai banwan. Kena kita sedang no ini kelak kena saya bah kelak ada yang house kelak ada yang kena inspection bak UD. Nado nang ni na po assembly tertentu di support murah mereka ketuk ke bah supply yang mula. Te lembah kami ketam lembaga jumli jumki yang kini kipai di bertemai lembaga ini kipai hak itu kuat ni layo yang seti nang niru ki apa kini kipai di belas dan pelan de ka asam sistem ha ba ya pun bau ambil kok mulai te kidam kam bandia de kipai di bertemai te hadir bila tristom nak kalian dengan departmen mentakin dia no yang kipai di bertemai dulu ni assembly tertar mau de komiti di sepomora te lembaga ni jumli ke jumki ke ba hang ni kala akan sai ban kalian layo apa ni Additional Chief Engineer mentaru yo apa kalian jom kontraktor hadir pula ada clear kini kalau ada yang kini ketandar rokai lalu ready menteri nak ini kam kumbangi anggut mentak lah urlong tengi kemen kam bakam kon urlong nak ha kumbangi mi lenti bahkan ni kam angko bagi pai pak nak sosok sudah mau lagi anggut tekan ni kam ngai skam pasien kan sa urlong nak kajingli ki pai kalau dak pai ki bertemai baik nadu nang ni nak po assembly tertentu sadu seperti apa seperti semua tenang tu pak nak kelabian lu kijing dan kamper koi itselak kan ban ai ko unggu papakakan kata ko hak ta ko puar memang lada kan saya tu puar gelah kan ai lu ini kasran bala lada di ini pai rokai kumpa undi enjungnya pok mulai kena house connection hai jaka bagi yo arsin studio menta de sing la ban yo no sausien la ni samsien kat baga kat pun kasong ko jing penia de department bade sing nangit skam ba mengi demand baga ay ka house connection juga new house connection nangit skam ba kata ko puar ban sa akan so urlong ba ka kani kadi gejing anglur ke jemi bagi sutunat ba kani ke siti kala tersai ne ba kila ada pilihan kami. But kami kila include mak niru di sini kebab kila ada pan permission nak office jong PUD Road Central Division nak kebentar bagi dia kini dipai lembaga seluruh jong PUD. Dekat tu kini ke sini kini kala kerja saya ni bagi kila ada pak setai setama bagi dia yang permission. Hadir bagi dia permission mengenai skam boleh kontraktor pemula ada peran chief engineer Additional Chief Engineer kalau lalu ready menteri ingin kompeten kini kam ke bahkan dua bagi ni mungkin mulai nila angdut na doon kukuha. Kita sosok jeng sama lagi angdut na doon. Nah, nasubon ang bagadi kita. Kalau ada kan urlong keluar nanti. Nasubon bagadi ketika Christmas gift siya tang. Christmas gift nagbentaw sinum ajar usan na matagi pa ng sosok jeng sama lagi. Dengan guys kan bagadi kan urlong na keluar kan baka department nakapili department kan president ya kajeng permission nagbentaw bakin dan tidak ya gini ya kasurup bakin dia na ya pakai mai. Nah bagi umpang undi ko mulai kan bagi bebian. Kata hi gadi kajeng angdut jika kakun kejengnya yo jadi berkeran bagi Additional Chief Engineer minta yang kan si clear kali ka permission na po duty Central Division u kontraktor hi sedang no akhir kita besar minta kalau nakali ka tulidi ke ada ki preslam mati mak pandan ke jisat India lada ki pertuai mati ke pembuat lagu ngat sai to minta kelawan city kini kalau si by preslam mai tu juno bodi ngai scan ba first week desi kelak sedang mai rekam kayak ni kerman dia kata bagi sompat hari department juga PUD lada ki preslam mati kata takam besok itu bakal jadi balada kadang kami ni bagi push saya ke PUD ni menfi bagi hak memperkat minta ke bes untuk supaya tak masuk yang sedang mulai ke bagi angdo untuk kepuar
Ha ka jinglet jingo ya ka snong mau kangi ka bahap hanong po constituency uba Amirul Bonds MLA ula IT ka work order ka basyongdor lailak tengka syakinong yalam snong ki ba kentup ya uba bada shisha lemput rang ba snong uba Lebelson lengdo secretary lembat kiwe kinong yalam bat kirang ba jong ka ka snong nakamang pisa SRWP jong usnam arhajar arpusau hadu arpusan ban penhe ya ka yeng dor bar snong ha ka jingyalang bat kinong yalam jong kani ka snong kilabu ru ye ki jingkerpat na uba Merebon ban yarap na kabenta ban penpoi ya ka ding elektrik ka batikna sya kani ka snong bat ban penpoi surok no sya kani ka snong ka ban yaso bar ka snong umke kila kerpat ru ya uba Merebon ban yarap ya ka snong ka badang penkre ya ka jingeseng Jubilee Presbytery Ribhoi Sebngi bat artli kiwe pat kijingya seng he jang ka balang Presbyterian ha kani ka snong uba Amirul Bonds ula kentu ya ki rangba jong kani ka snong ban ai da ka jing tho ya kini ki jingdon kam jong ki knang ba unla ban ya kren bat ki officer jong ka PWD bat kiwe ki officer ki bapet ya ki tenat jong ka sarkar uba Amirul Bond ula kentu ya ki pat ba ha kani ka jingya lang da ka baong pidei bene trelang shrup daka wei kesur kenang ban yo ya ki jing penroi babunjat ba pidon kam ha kani ka snong henry lada ya pat ya pra bat ya bun ki jing thut enum la ban wanra ya ki kam penroi ha snong ha thau ula kular ban tre na ka benta ka bha kamiat jong ki pat ba ha baro ka wei ka constituency ba umi khmat ya ki ha kani ka sngi uba Amirul Bonds ula ai sngo bharu ya ki shuki syakinong yalam jong kani ka snong jadi sebentar ke betul program perform MLA jadi penbaik ini jadi tu nak buat ke snong buat tuju lahir support supply buat tuju cara makan tai ini seperti cara bermain dan sport 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 man lagi area tadi Badin ke jing ya penbek kita ngelang no layo penbek yang bersih na ka benta banwan hasnong tu bat sngap ye ke jing belkam tu melawan snow lawan snow ye belkam pada lucu ko po ban IT ya ki jing rap le ya ka ko order IT nampak extension ini berubah dari community hall tunjuk bukan IT ini syuki mulai bersih nak berlaku kita kena kerja cuma juga ni kerja wan you kerja dengan bersih lah ya pun kan ni lah ni lah cengat ni dia bernau lah ya pun ni kam ni lapor buat kerja kerja wit ki kerja kerja sen lagi wit kam di bandar hambul di nang bahaju cu yang dengan supmen ada tak ampun baik nang bahan mar bejo di cer ki penjeng bekran pengang sengap dah ini marmat barmet ni kan anjing hun ni pi bat ketan cer bagi dipuat ke pengang banwan tu ni bedi nang tak tak lada kuang pun ai wo ordar kala abang ong ni isi di senong lagi lain semua okey segala abang IT senong kuang le kuang banwan tu ni apa sis chat dalam di kepada dalam di kendor ini re tanpa senang menunggu tinggal skim kepada IT di mana harus sih percaya diulang memperkuat nang ba kan dan kan menunggu ding suba lene kan nojo tak ada ma korporasi ai order ditu buayar mun di pun tinggi kambu di kambu persang menira dari korpor pun balang tinggi porjo senyor cu dah cerita segera jadi kita kata wah bandawan ini ITCP kenapa 50% kata opukai tak kata pergi kata nambah suku bangsa kawai ke bang wilayah embed nasi kini nak kata kawai di kalimat wilayah keren ini saya kau emisi yang kayak lain pilih
senang suara itu macam gue mak Ani na ay gani ka marbaga ay no fast face na ay ni lailak min ka ya ka gani ka fast face Ka Bosco Integrated Development Society BITS ka way na ka seng 3 months ngau bha jong ka Balang Catholic kalapli perda ya ka jingale kai Open to All Basketball Tournament ka bala penlong Hamadan Sacred Heart Theological College SHTC Maulai Hakani kasngi lawan ban play perda ya kani ka tournament da Reverend Padar Sunil Birla SDB Rector Sacred Heart Theological College Kumbukongsan rengkat ka jingedan lang Reverend Padar Pendai Lang Kongklat Administrator Reverend Padar James Ternyang Executive Director ka BITS bat kinong tre jongkani ka society ha ka jingkren ukongsan ulayaro ya kinong yalam jong ka BITS da ka baong wat lada ki mat buon ki jing hinrei kim shim lakan randin ban wan shakmat ban tre ya ki kambabha na ka benta ka burom jong play Shwaban sedang ya ka jingele kai ukongsan ula play perda ya ka ne ka tournament da ka ba sedang ningkong ban ya le kai basketball rengkat bat ki wei pat ki padar ha ka ne kasni South Lake State jong ka Meghalaya Mizoram Tripura bat Assam Barakwali pat ngidon ki project prepare ngidon ki project siapang ki samla skill training ngidon nak benta ki women empowerment child right pat kum tater dia bangi penyaj kini ki project la dangi yo jingerap naki NGO prepare anen naki donor prepare te ka long ka khamsuk yangi pan trekam henrei kat padang yaj ngiyo iru bon ki jinon kam jong ke imlang salang jong ki kanal school pat kum ka bits ngila shim kumba sau pratli ki school jong sarkar ki school SSA kabangi kwa ban yarap yaki ban pen ha kamtam ya kata quality of education tengi don kam blackboard ngi don kam repair se ki building ya ka school ya ki band berkum ter tengi mla ban yo pisalane yo fun tengi le kumno ngi persang kene ke tournament ban raise fund na ke benta kene ke cingtmu tengi ada ke cing sukmen ba bon kini ki sponsor jongiru ki wan chakmat yo i situ sadin kini ki banar ba ki don ki organisation ka sarkar kamtam ki nongyalam jongiru ki kwa patpun ki individual donors tenga ai kuble yaki pat nga diang sobha ya pi baro kitu ki bru ke badon kamon babha pila banya dek tilang bat ngi kamtam ya kene kam babha bat penroi bat page nak pentabun ki kun jongi ki samla jongi bat nam tak imlang salang Yamenta sepang ke women empowerment directly ngi ya trelang bat ke MRLS kata ya ke blok Maulai bat ya ke blok Maupat te kedai ki staff bat dei mangina bitsi ki ba page kami ya kene tengi don hoj ki skill training not exactly tang ba ki don ki entrepreneurship ki self help group ki balayarap ru ya ki ban seng laga jong ka kum ka kerja company or cooperative society Organayo i kila don lagi chong ki dukan mo par penkiu ya kayo ka kot chong ki hagata kom ngi ya don benta bat ki ne ki kentai la ne ki for the women empowerment ya kane ke tournament kadai kajing ai jingmut hi na ki staff ki chongi ki ong ban raise fund ngatrai ka bha pangin penlong da tournament bat tema ki bawan ra ya kane idea bat ngia songlang pat ngila penlong ya kene kawai dei ban bangi sun raise fund la ne ban yo pisa ndai ka deiru ka ransan na ka benta jong ki kun samla jongi menta kila dab ki exam ke jong ki song kaya ying penlut pol ase haki mobile dan only song kai le kai tengi penlong kane la kumno makiro kiyo taga forum bakin yele kai bakin kilan met paru kajingnya dei kajingnya teli kajingnya i kataga disiplin na kajing imjoki dei nak taga dawngi penlong ikene tournament
Ki khun ki hajar ka hima langrin haka khatnyo tarik no pra ar hajar arpusan kila ai da ka dorkas chau CEM Khasi Hills Autonomous District Council ba Winston Tony Lingdo bat chau EM ba pet yaka tanat elaka bat administration ba Denzel Reynard Chen ban kerpat ban weng no shisendan yau ba Nongtei Singh Sim Yong suspended Sim kum usim ka hima langrin namar ki pat ba bat ki khun ki hajar ka hima langrin kim don shu ka jingshania ya u kum unong sensyar uba fairness im yong ulaya thu kim shem la yo lar ban ya kendu ya u CM bat u EM henry kila shubu da ka jing tho ha office kam jongki Ulaong ru bagi khun ki hajar kim don shu ka jingshania ya u ni usim balasha suspend haus 6 hajar arphulai namar ula pendon kam bakla ya ka pisa jong ka hima kumba khat saw klur tengka tam bat hadu menta umpat la ban ai jingkheng kumta na kalyang ki khun ki hajar kim shania shu bat kin yai dawa na kapor shakapor ban weng shisendon khnang baki khun ki hajar ka hima kin imsuk imsan Untuk kasih wan ya kapan ya kendu ya IM chat sembat ya ICM ya hendreng nyemla ya kapan ya kendu ya ki naki babun kidau ya matang ya layu ya kapan IT ya kena kasih na taban ai ya kejeng pen mau saya IM bat ya saya ICM bang na kumta kan ya ka jingdu jing sini jongi ya IM Nongtei Singh Sim Yong kabang ya lapha ya ka jing dawa jongi na duka khandru tarik penai wasipau arjar usan de henry hadu menta na kalyang jongka KSADC kim kam syam la ya kapan ai kan ka jing pensai sangi ki pajba menta kasing ni wan ya kapan pen kan mau biang ya CM bat IM ya kabaki de ya kapan ai no kanu karai kat kum ka jing dawa jongi kum ki kun ki hajar jongka himalang ri Cibu puar try kan awan ban na yang siam ai Nah kalian jong siam ngim semala ya kapan ya kendu henry ni la ai ya ka city ni kerben scam ba baki layo ya kapan boleh ya ka city ya kapan ila pa baki le ya ka badon kam halo ka jing penslam jong ka konsil nak mata ban ai ya kene ka jing dawa ka jing ite ngim la ya kapan ong ni kermen ba ka jing penslam jong ka konsil kan le ka badon kam na kamanta ka jing trang jong ikum ki padba jong ki kun ki ajar jong ka himalang na kamanta ya ka bangiladu ya kan ka jing senia ya ni usim Nongtei Singh Sim Yong sim plus suspend hakini ki arsnya ki balik na halo kan ka jing wan jong i menta ka singi banbu ya kan sti ni nam syong that bat ni nam syong klikti ni ya dawan ka konsil ya ka bakade ya ka ban ai no ya kan ya ka jing kerpat jong ikum ki kun ki hajar ka hima bangi ladu ya ka jing sini ya ni usim klap ka jing du jing sini jong ya ni usim kalong ba nadu usniam arajar plai kembaka KSADC kala sengap ya ka jing kerpat jongi ba na kidau ya ka ba ula le ya ka ba ngikum ki kun ki hajar ka hima ngim la ekwan pedia haka sinsya ka kadar haka pisa pilan bat hakiwe ki benta ba ula le nakaliang jong ki pa ngim la ya kapan pediang ya ka jing trikam jong ni usim Nongtei Singh Sim Yong kum basyukun mau ba hausnya wajar pulai ba ka KSADC kala suspend i ba wala penun kam bakla ya ka pisa ka ba khasan ka ba khatsa kulur tam jong ka hima haduk menta syam la ya kawan a ya ka jing khen ka ba dikena nakaliang jong ni adu ya ka jing sini i un petang biang ke musim Nadu benai Agos jong usniap arjar apply bala suspend no ini usim Nongtei Ratnam champion ka shnong nong thamai sning haka jing Yakob ya lekai first Khasi Inter-Village T20 cricket tournament kabala long haka khatnyo tarik no pra hamadan ya lekai hanong thamai haka ba kala penlim ya ka team na ka shnong mau pat shillong da pra wicket Dr. David Lingdo way na kiriu shampang na kanikathan ulalong ukong san hakane ka jingele kai final. Haka jingele kai final kabalalong haka khatnyo tarik no pra ar hajar arpusan. Kamaupat kala yo lad banjit lakan kawang ni kan tit kala rai ban tit ningkong. Naki arpo over kinong yale kai jong kamaupat kila la ban tit tang khat riu over. Baro kinong yale kai jong ka team maupat kila sya kendang syarut.
ka tim mau pat kelala ban khur tang nyau pusan ran nakaliang kinong ya le kai kanong thamai kem shem jing a ban khruit tam yaki nyau pusan ran bala khur da ka tim mau pan tang hapo khatlai over kilatit nyau pun riu ran ban yo ya kanam la du ha kan ne ka tournament da ka ba pendam ya ka tim mau pat da pra wicket uba dipul renta thiang uwe na ki riu khmat na kani ka than ula sam ki busket shakinong ya le kai final ha kani ka sngi namar ukong san u ha ban let kirki shaki we pat ki kam u Emerald Makri ulayo ya ka nam man of the match na ka jing tibet jung u ban ya le kai ha kani ka tournament bat khur saw wicket ha kani ka final Kadba ya ka nam man of the tournament layo da u mat lenti Makri ubala khur hadu hendriu pusau run bat penlim khat ar wicket hakani ka tournament ya ka jingyalang sam busket lapan ya da uba nong shli rang ba shnong nong thamai ka tim la du na nong thamai kalara ya ka song pisa ka bala thep nyau pho hajar tengka rengkat bat ki trophy ka tim mau pat kala 100 bakala yo ya ka plakin sit bala thep lai pho hajar tengka rengkat ka trophy kum ka tim ka balawan baar hakani ka tournament kirang ba ki bala pensngan hakani ka sngi ki kentup ya ba Rocky Augustin Marwen rang ba snong umsning rengkat bon ngut kiri rang ba naki snong ba marjan Kelalong kawai na kejile kai ka bapang bat ka bathiang tam na kan mau ka ba maswa nang pulih hante ha po lau jen riu na si kai ba kawai na kiyen bi tai mamai de contractor ju ong yong na kwa ya me ba i ba me le kai tu pon le kai usrof kanguli de gitu ki 19 kumta ki 90s te yong akwa ya me menu i ba me le kai ngaru ong to mama ngakui ke si ngaru ban si yo ban le kai te te re ka cricket kadi kawai ni jele kai ke ba ngi le kai nang khna bat andre kam dei pat ke jele kai yanga namar ba ka lako wei ka thong dak wei ka jing khot ka jong play andre ya kitu ki bau play khot ya kitau ki bau play udon kata ka ulai ka sap ka talent ya ki kade ya ki ban penjanai ya ka nu ka jele kai ka bau play ba bu happy namar ka jing ai ya ki talent kam dei ka ba shukut no tang highway metang ka wei ka talent rei ka multiply na ka wei si ka ars ka lai ba ta ter te ki para samla ki kitang he ki badan san ki reromba ki ba ngala bani hene baranget ba pila poisi do ni ka thong ngene ka final ka bamanta tawangin sat yo pat ya ka jile ka ka bi tanak ka jongpi ka ba pinya participate ba te sakawai pat ka ba ka mga kaban kan galong habangi le kai barobor ngide man kan mau pingi le kai nam da team ka jongi ni le kai ba mo de ong nga te ngam de bowler nganom mo nganom outfielding ba ne ba de nong tiet un batting unong kem ka ball te ka ji le kai ka man barong ni habdan ka wei ka kom perkhat ka wei ka GOE ba ni collectively ni hapan ya don ka wei ka kom UE banya tre banya le kai met ba man siem namar te tang kata hi ka wan lam ngi ra thong jong jing jong te hakane Badak itu ki kubor ngilapoi syagabakut tarhadu bangin daya syambiang kublai shibun.